siyathokozelana ngezikhathi zonke betshengisa nakuthi banoNkulunkulu ngijabula kakhulu nje bangibona izinto engiyifundisayo abantu beyithatha zibakha babe into enhle njengoba nibahle nje namhlanje. Kodwa-ke abantu abayi ngancaye bengamanzi kanti masihamba eNazaretha fanele sibe nokuthumelana nokuhloniphana ngazo zonke iy'khathi sithokozelelane. Ngifundela lapho Roma 16:17 uJohane uye 19. Ungangilibazisi awena sitha sami yancenga abazalwane niqaphele ababanga ukwahlukana nokuqhubekisa. eNazaretha njengoba ngithi hlanganani nahlangana naba into eyodwa abasethemba lethu abasekuthuthukeni ilungethembele ngenkosana kumzini shoni sendanezo yangithokoza yangijabulisa futhi mangibona seniyinto eyodwa. Ningathi ngiza ekuthuthukeni njalo ngiyeza kunina lungisani ngabe kusaba khona-ke umuntu enimlalelayo ophehla udlame nodweshu lokuthi hlukanani ibani munye nje njengekumbona simele njengoba sisho isihlabelo samaNazaretha. Uyishaye baba bephambene nesifundiswa enafundiswa sona nina nahlukana uyiqale phi baba? Ngiyancenga bazalwane ukuba niqaphele ngiyancenga bazalwane ukuba niqaphele ababanga ukuhlukana nokuqhubekisa bephambene nezifundiso enafundiswa zona nina nehlukane nabo. Kukhona umuntu owabange ukuthi abantu bahlukane esontweni abe impethu nje imbi esontweni abe nemhlangano yasebumnyameni. Awukho umhlangano ongenziwa uwe la ufike
uthole ngamachobe ehlali sase siyakusindisa thina boshembe susukuma la usuyabhakela la kuthina ushembe uthole kanzima shangala tungengala konakale ngala elokusikala konakala yacala manazana thibani munye umuntu mayezama ukuthi makuthiwa kuyanikelwa othi umuntu mayethi unganikeli umbuzo uthi uphethe malini wena unikela ukuthi unganikeli nje naye aphethe 50 cent kodwa nje engenamali ufuna abanye banganikeli angeke ukunikela ngekani amen umnikelo into esiwenhlizila lo unikelayo amen kubeka bafunda u19 ngokuba ukulalela kwenu kuzwakele kubo bonke ngokuba ukulalela kwenu kuzwakele kubo bonke ngakho-ke ngiyathokoza ngani ngakho-ke ngiyathokoza nami ngiyajabula futhi sizama ukuthi qama ngenibona nihlangene niyinto eyodwa kubeka baba kepha ngithanda ukuba nihlakaniphe kokubi kepha ngithanda ukuba nihlakaniphe kokuhle kokuhle ningabi ngabahlakaniphile kokubi okubi ningabi abahlaniphile futhi ningabi yilima ubhaliwe la uthi ningabi abahlaniphile kokubi hlaniphela nokuhle amen mayethi umuntu asiye esandalezo yekani yena angahamba nina amen mayethi umuntu singayi ekuthuthukeni yekani yena nize ekuthuthukeni nina amen ngoba usathane usathane phela into embi kabi ngoba siyibone uma usathane akasebenzi ngomuntu usebenza ngalobulwane bakhe ngaba katholi noyedwa umuntu ngoba ngabe bayiqhamuka abantu bayabaleka kodwa usathane uyisimo somuntu ngoba siwezoli ngumuntu kathi umuntu ningayithemba lethu cha yekani yena niyethemba lethu nina amen isifiso sami sinye ubani nani nibe yilento engicabanga ngenhliziyo yami ukuthi ngelinye ilanga nibe munye lokho ungabi khona iNazaretha elinenkinga kwelinye amaNazaretha athandane amen yabona futhi kufanele nilwe kakhulu nosathane nilinqobe leli dimoni elakhe inhlakantaka esompeni ukuthi nihlukane amen amen kodwa phela manzolo nosathane fanele be-powerful amen namandla leyadoda strong ayideli ufike mina ifike intaba ngusathane-ke lowo kodwa nimbonile simunqoba thina nithi amen sinimbone simnqobaphi theze nimbone simnqobaphi hayi yena simnqobile amen amen
Yabona nje sifika la kwakuhle kabi samukelwa ngentokozo saliwa konke sakufane sinikwe kona sase singene endlini sahlala kwasontwa la selifikile isabatha angisesendlini angibatsheli lo mama la ekhaya ukuthi ngizoyisa abathinta sekuseni ngiyababikela phela mangizoyisa abathinta sekuseni ukuze nabo bayimisele zeyimisele lezathi emanzi amen phela kufanele ukugqoka usujahile Amen. neyibhasi uyathenge lona waseke zashaya ikhathi zenkonzo bafunde lapho mfethu uqala 5 verse 7 verse 8 no 9 verse 13 Tina INkosi Qondani nilinde qondani nilinde isitha
senu sitha senu uSathane Sathane sihamba njengebhubesi sihamba njengebhubesi elibhodlayo Bodlayo. esingamgwinya sifuna esingamgwinya melelani naye liqinile ekukholweni elana naye iqinile ekholweni nazi ukuthi lezo zinhlupheko zehlela abazalwane benu abasezweni nazi ukuthi zona lezo zinhlupheko zehlela abazalwane benu abasezweni nazi ukuthi lezo zinhlupheko zehlela abazalwane benu abasezweni bese thina sayathwaliswa lokhu siyomelana nayo uSathane noma sizama ngayo indlela isethweswe thina inkosi